Ćao ljudi, ja sam Bane i u današnjoj epizodi ćemo igrati Counter. Samo sad treba da nađemo dobar neki server. Imam ovdje nekoliko novih servera, ali ne znam kakvi su, pa ću da isprobam sad svaki. Naprimjer, ovaj nisam vidio, da vidimo kakav imam, pa ćemo se rokamo. Vidim samo kakav je. U Counterima nisam neki ekspert, zato igram na easy, ali ovo ćemo da igramo sada sa nekima iz Novog Sada, tako nešto. Pošto je drugo u Novom Sadu, pa smo se dogovorili da svi zajedno tamo igramo na nekom tamo serveru, ali ja treba da ga nađem, pošto ne znam ko je to. I sad moram da ga... mislim da je to ovaj. Iako ništa ne vidim u pozadini, Evo ovako, ajde, bit ćemo mi ovako, terori. Bit ćemo, evo, 5, sad žmurim, pa gdje stavim, opa, nigde, opa, nigde, imao. Treba ga s 2 pištočića. Sad će, groblje, brate, ali moćno. Ovako će da baguje dok se mapa skroz ne učita. A to će brzo da bude. Ova epizoda će da traje jedno 15 minuta, jer imam vremena kao đubrete. Znači, užas koliko ga imam. Što znači, mapa je groblje, brate. Svi zombi, trebam da instaliram jednu mapu sa zombijima, mnogo strava. Igrao sam je kod brata Ekstra. Mapa je na koski. Idemo. Ja igram sa botom i šak. Da, baguje, te kone. Evo ga! Malo ljudi i gotovo. I gotovo možemo da... I'm with you. Counter-terrorists win. Postavljena bomba, idemo tamo na lice mesta. Ko je bre, pobjede bre. Lead on, sir. Come on. Fire in the hole. Ovdje ima jedna mapa, znači isto. Znači nema šanse.
mislio sam da idem da igram multiplayer, majko mila. A ja igram sa botovima. Dobro, aj, posle ove runde. Ljudi, dok mi ovako čekamo, evo jedan vic. Ide ciga ulicom i naleti na policajca. Kaže ciga policajcu, čiko, ja ću da vas pojedem, a policajac, mali, nemoj da jedeš govno. Jao, još je čitao. And now we're playing sports. I'm playing Counter-Strike 1.6. Wizard Walking to website where Counter-Strike.net Wizard Counter-Strike.net. Neću ništa da posjetim od toga. Jo, čovječe, kako sporo ovo ide. Znači, ja sam igrao ovo. Hođe da gledamo mi. Joj! Izgleda mi ovo još dugo nećemo igrati. Tako da opušteno idemo na novu igru. Azec. Gde Azec je? Da. Pink servers. Aha, da. Gdje su bili serveri? Aha. Koliko sam servera skinula, a? Ima ih još dole, pogledajte ovo. Sve ove servera sam ja skinula. A zašto baguje miš? Miš uz veze baguje, nikom ništa nije uradio. Ajde, mi ćemo da lupimo ovaj. Tako, konek. Ma jevem ti ja mater malo, tako. Viš kako... Server je pun. Dobar ljudi, sad sam se stvarno iznervirao. Nećemo da igramo to, igrat ćemo ovako. Igrat ćemo sa botovima i baš me briga. Idemo. Ovako, bit ćemo policajac. Kako mi se nije učito, pa igrao sam na DDoS 2x2, igrao sam bre ovdje, kako bre nije? Joj, welcome to England 2x2 server www.ng.kick.it Taraba ENG welcome to ENG 2x2 server ekstra. Ljudi, pošto ovo sporo čitava i slab mi je net trenutno, pošto sam u resniku da tamo veoma slab internet, da sam kod mene kući, lepo na Miljakovcu, lepo bi sve bilo, ali sad ništa. Vidimo se u sljedećoj epizodi koja izlazi tokom vikenda, a možda i u ovoj nedelji.